nakhona besine kufunza kubaqeqeshi bafunza lihlelo le-grassroots sebafunzile ke hlonishwa indlungulu executive aseshiselweni babidlakahle baqale ke bang29 nabo coach bang39 I'm sorry kugcina ke kuphumelela abang29 akusho ukuthi labahlulekile indzaba seyiphelile ngabo lukhona uhlelo eliphindze lakhelwe ngako manje sicela ukuchaza on behalf of the technical director kunema standards esiwamaintainako ezisisalithelela lolwadi losho ukuthi lokunye kwabo bedingeka nje 100% attendance kwesibili bekufuneka lokho ukuthi lo muntu ukuze aphumelele aparticipate lo msebenzi lokhona ebekwenziwa namuhla ngaloko bazokuphumelela ngocoach ngiyosicela lokubika ukuthi bang 29 bang 39 kugcine kuphumelela